School na pang tia dingin school bag, textbook, uniform, kanamuwa ilezong a school amilibin student ten tangkin zolo hi chi tu ni media te masanga kang ko na hi midday meal kha ki mo dong zo yin student te an ki wan sa in ho chin hi akit ke jela aha in ani in chi ahun bang te in ki pia a khada khat ve ni ve chi thum ve chi a poi mo dong zo na ki ke jela hoi mu chi di ahun la hun te nga chu ki la tho leo mu di dan bang chi mu akim ta ki mu di zale tan di za chi chu ba ki thei khol hen master pan chu ala zela hi chen hi midday meal anesa zela dal a tui chi bang hen master pan prepare bol dan ho chu a hom zel ai le wai akang na di hiam sa thau te kong ko ya kwa suman na le bang sum jang an na le school boarding to a school maintenance fund chi vel auma wa kari me manding chi vel pain homi headmaster in en kolun ho chi danin apoi modung zo in headmaster pan sat lai hol ai chu school management te sum ke jang kha chin ai chuma maintenance fund o pai se ya ma ho kha maintenance fund o pai dong zo ya ki jang zel a school board chen chu a fan atoma pia hiat chu wa ki nei hol lo lai ile jong a school le a supply dong zo ya chi dana ki to del mai ai le kitchen an hon na in abu di chi khong ai ke le cook chi khong no na goi to mu ya ai ke le school headmaster in sai cook chu ni nei wa ile jong kitchen khan nei nai lo tu tana teacher bang sai nong se mo teacher tu le tu ni som le thum chowkidar 4 grade ni ka the class regular la je mo regular in chin a school building hoi lo ja hi le ken ke private a lakhat le chi senga la bol la lakhat le sing ri yamma ne ko ma february tarik ni som ni a kana zo hi ai le mo class 1 to 8 wai ki kala class 1 le 8 ki kala student bang za khong am tang pi 2015 na kha 74 hiam in ka the one upon 8 aki kom vekin mo admission hi teng kha one zale som gup som sagi lam chu hi thowin hi le jong final chiang chu mi za khat ching non lawin ka the
le si drop out tam piam chin nai suma tang pi ko khosung ma le ya molden phai mun cham chi la vel atam zo chu tuin khomai ta he building ki bol melelel kha kwa ko ya bang funding ang ki bai ang ki bol kya yai kha director lam SPF chiu ya SBA ya SPA hin katheya government in bangyam hi deule chi na ge no pom he bi deule chi tam ti omin chin hile ja twa kha school fencing bang twa chiangin twa school building tha bang chu high school ding a ang hi sang di na in classroom ma chang dia go classroom wa kha class 10 tana ding a kha ching zo lo a room in kitai lo hi chianga school building tha bang ki dei be zo ma lai hi chi ki pa wa